Twongeye kubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri Great Rex, aho tugiye kwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho M23 yatangaje ko yiteguye kumaraho ihuriro ry'ingabo za Tshisekedi n'abo bafatanyije. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma yavuze ko ingabo za M23 ziri maso kandi ziteguye kurinda abaturage no kurasa batabebera ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi Tshilombo. Ibi Lieutenant Colonel Wiringoma yabitangaje ku mugoroba wo kuwa gatandatu tariki ya 24 z'ukwa kabiri 2024 akoresheje urubuga rwe rwa X, avuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abo bafatanyije kurwanya umutwe wa M23 bakoresheje imbaraga z'umurengera mu kurasa ibisasu biremereye mu baturage baturiye Sake no mu nkengero zaho. Ahanini biriya bisasu byarimo bigwa mu gace kazwi ku izina rya Kasengesi no muri santere ya Sake. Maze Lieutenant Colonel Wiringoma avuga atarya umunwa ko ingabo abereye umuvugizi mu bya gisirikare ziri maso kugira ngo zirwanye ingabo yise ko ari iz'umwijima. Yagize ati ihuriro rigizwe n'abasirikare bo mwijima bateye ibibombe mu birindiro byacu mu bice bituyemo abaturage benshi muri santere ya Sake no mu nkengero zayo. Ndetse Wiringoma akomeza agira ati intare za Sarambwe bahora bari maso nk'uko bisanzwe tubizwiho, turinda n'abaturage bacu uko bishoboka kose kandi natwe tukaba turi ku rugamba. Intare za Sarambwe zizarutsinda 100% kandi morale ni yacu turayihorana. Mu gihe mugenzi we Lawrence Kanyuka uvugira umutwe wa M23 mu bya politike yari amaze gutangaza ko ingabo za AFC M23 zigiye kumaraho ingabo zo mu ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati n'ayandi mahitamo dusigaranye usibye gufata mpiri imbunda zirasa mu baturage no kumaraho ubushobozi bw'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko FARDC, FDLR, abacanshuro Wazalendo, ingabo z'u Burundi na SADC bari bamaze gutera ibisasu mu baturage baturiye Isake muri groupement ya Kamuronza, teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Gusa imirwano isa niyongeye kugabanya umurego nyuma y'uko mu cyumweru gishize umutwe wa M23 wafashe ibice by'ingenzi byo muri teritwari ya Masisi na Nyiragongo, harimo ko yanafunze imihanda ihuza umujyi wa Goma na teritwari zigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse uwo mutwe ukaba unagenzura umuhanda uhuza Kivu y'Amajyepfo na Goma. Dukomeje n'andi makuru mu rukerera rwo kuri iki cyumweru tariki ya 25 Gashyantare 2024 muri teritwari ya Masisi muri groupement ya Mupfunyi Shanga ku muhanda wa Sake Shasha Bukavu mu burasirazuba bwa Kongo haramukiye imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 na FARDC ifashijwe na Wazalendo. Iyi mirwano ikaba yaratangiye ahagana mu masaha 11 za mu gitondo, aho ingabo za Kongo FARDC n'ingabo zifatanyije n'ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko FDLR, abacanshuro inyeshyamba za Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'ingabo za SADC zishyigikiwe na MONUSCO aribo babyutse bamisha ibisasu biremereye mu duce dusanzwe dutuwe n'abaturage benshi muri teritwari ya Masisi. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka mu butumwa yanyujije kuri X kuri iki cyumweru, yavuze ko iyi mirwano yabereye mu duce dutuwe cyane muri Nyenyeri, Bitare no mu nkengero zaho bakoresheje imbunda nini zirasa kure n'ibifaru by'intambara. Muri ubu butumwa Kanyuka akomeza amenyesha umuryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango y'ubutabazi ko ibitero bikomeje kwibasira abaturage b'abasivili by'izo ngabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse ko hari ikibazo cy'ubutabazi kitigeze kibaho muri Masisi. Ku ruhande rwa leta naho bavuga ko kuva isaha ya saa 11:35 z'igitondo kuri iki cyumweru tariki ya 25 Gashyantare 2024 havuzwe imirwano ku misozi ya Ndumba ureba mu mudugudu wa Shasha muri teritwari ya Masisi
muri Groupement ya Mupfunyi Shanga ku muhanda wa Sake Shasha Bukavu hagati y'inyeshyamba za M23 na FARDC ifashijwemo na Wazalendo. Ibi bibaye mu gihe Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yakoranye inama na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida wa Malawi Lazarus Chakwera, aho bagiranye ibiganiro byihariye ndetse biganisha ku mugambi wo gufasha ingabo za leta ya Kongo. Aba bakuru b'ibihugu bose bahuriye ku kuba barohereje ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha FARDC kurwanya inyeshyamba za M23. Babonanye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru bahuriye muri Namibia mu muhango wo gushyingura uwari perezida wa Namibia wapfuye tariki ya 4 Gashyantare uyu mwaka. Bivugwa ko inama yabahuje ari uko bakongera imbaraga mu rugamba abasirikare babo bahuriyemo wo kurwanya ingabo za M23 no kurimbura bamwe mu banyekongo ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, barimo n'inzirakarengane z'abantu bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi.